doprinos ugledu karatekog sporta i za taj na neki način stvari nemerljiv rad da karate bude baš sport jedan u stvari i tolerancije, uglađenosti, otmenosti i neki način jedne samokontrole, discipline, ono sve što jedan sport može stvoriti čovjeka. Prema tome ja bih samo pročitao da svim ljudima koji je Srpska karate unija na direktoriju da dodeljuje karate zvanje za njihov doprinos karate sportu, ne samo u Srbiji, nego uopšte i šire. Znači, počeo bi Dragan Sviđanić, ja treba pričam njegove doprinos karate, svima to jasno, i kod nas i u svetu, dobio se zvanje karate majstora četvrti dan. Ljudi koji dolaze sa 7. 8. danom, koji nisu položili za crni pojas, znači ovo je jedna velika vrednost. Svi članovi Srpske karate unije koji su sada dobili, zaista zaslužili. Naša velika šampion Katarica Drdarević, dodelio se 23. dana. Treba pričamo šta je 10 dana, jedna prinos, možda je karate unija sa šampion. Tako bi se doprinos, ista priča bi se ponavlja sve te ljudi koji su dobili zvanja. Ranko Šoliću, znači isto karate majstor, dobili zvanje koji su dan. Evo Ranko. Slika. Našem prijatelju, isto tako velikom treneru i čovjeku koji baš pomerio malo te, što se tiče karate populacije u tom delu Srbije, znači animirao uopšte karate i decu i karate kao sport, Krusevicu Sekiću. Četvrti dan. Slika. Bože. Da, ne može. Naše, što kažu vas, spiritus knowledge, što se tiče karate tehnike, Zoran Perak u četvrti dan, nisu tako za milost i... I naš čuveni doktor Žaca Siđanić, šampion i takmičar i lekar i sve, ne znam šta je sve u karateu. Evo, ja ću predati ovaj Draganu. Ja mogu njegovo ime. On je selektor koji je sprečen dežurstvom da dođe. Prvak Evrope i vice šampion sveta u VKF verziji i u VKC verziji. Hvala velika za prisustvo, hvala velika doprinosu. Vidjet ćemo se takmičenjima, imamo akcija još, tek predstoje akcije. Da se slikamo, Marko, dođe slikamo sad iz Rečko. Rečko, dogodilo se